Hadin sistem kajingjam yak MDC haki agency kabala sensyara ka Voice of the People Party na kibabun kipai ba kikmit nanti yakasnem hak balai day ka scheme kabala slam kabatay jing slam kajing penmi yak scheme kabala sistem nanta kumtana kalyang ke HEC uba powel soklat EM ubapat yakaroi kapar naga development ulai thu makajing sakut jangka scheme Hakini ki sistem baru kadai nak kadau makaya lemba ke audit online. Ngai tu boleh pergi parok untuk buat. Jengkot jengai pim terasi kadai dia bagi kejeng ut di babon mah. Ya snow ni ki menai berada pada kejeng ut away ni ki member jaga sekonsel kejungi. Kalau orang bawa hadir sistem lu. Nak kalian juga isi ke boleh alam jaga Voice of the People Party kam sebenarnya nak bantu ni ki scheme ni ki campaign roy. Lagi senang tahu. Kadang ru ki wat ki pai ba nong bot jong iru ndi tang ba konsumsi jonga le kle konsumsi ki ba boleh benta yang bio skim nak ada sponsor ko bot ki skim ke badai anta ke chong ki thau ba ki pai ba dengan sia tu api ba ada i ba kan way nak ki khot ke yeng ngam jumlah tiap kai ke bangi le ngam jumlah ko ai ba sai kalau apa tu makan dalam kan ka dorban mang tega jong ma kalau stand adu ka khra adu ka ko tari Tikila don sebun kicing keli kabedai bat kini ki scheme kini ki development scheme nak kena council ki chungi ni labu kicing keli bar lai teli kila don hadu mbak handai ni sku teli kicing keli labu haka di bagai slam je ki scheme haka be bat ki we de ki kam te ngala apan juba be apa yang terbar te haka ski ke baneng kong ki kicing keli ki bede bagai development ki kim chengarung haka ski ke baar kila adrong kumba south teli kicing keli mah bede bat ki scheme ki apply ni de bagai council Tenre kasi ke baar par ka bas kusi kalau mana kalian nong krijeng keli mo dekat ke yang semlawan tekar ko penya ni apa semasel apa nong krijeng keli uklamwan mla ban juba kata di gaban ko ka baar kasi ke bakut jo kadar bar bu biang sa sauteli ini ki jengkeli ki bedi bar ka development tenre namar ba katoski ka dono ka jaga jiklat do jong i ampi bedorong jongi nak kalian jong chairman CM bak njur unai lam de kalian persya ngin ang bangin dem simshu kini kini kam yu session tang ki kam ke badam kam kata tamban pas ke budget bat ka wi ka an ke bangi pendu no ya ka pension scheme jo ki MDC ki barem tingim simna yo la shu ban syai bagi ni ki kami ti mata ka tahu ka ngasno bakalong ke badam kam mangan syai kam tab ya ki pai ba baro kena bakin tip ke ke wangi le bat bali min Islam man pelai ki scheme te kam baju long ru Majulong hi kini kisam ki bladap dia mengira syuti ya ka isi yang ni nak kalian ka department kejungi kemudian akan dikisam ki bladap lemba jo kan ki scheme ki bawan lemba ka 15 finance commission kini ka 15 finance commission ka standard arpo arway bagakut untuk senam arjar arfusan arpon rio te hapo kan ka isi jungi hadi mengira pani ki proposal kambot ba habaki ngile ini ki campaign roy la kanong shikilong shikirgon kan ngile be kalian ka department kejungi Kemudian ngipan ki proposal, kemudian ngipan ki ajeng tho ki baru ki MDC. Bagi submit ki proposal ki joki. Kemudian ki jing tray bagi tu apa tray apa ki konsesi ki joki. Ya kan ilale aru hadian ba nak kalian juga 15 finance commission kalau penmang bisa mo. Karena penmang no arpo kan no arpo kan no arpo kan no kumta ter. Tiga ni ka pangilapan nak kalian ka isi ki jongi hanu usnam arjar. San ka day nam ta usnam arjar arpulai mo ngin sutu kadau kalong bayakan dekat 15 finance commission hakini ki isi ki bladap kilala ban kam tang arhuai bat arhuai kemudian kadika kamram ke jongi pat mengin pan ki proposal ni kita ki kampen roy haki konsumsi beber nakam tau arhulai bahkan ni kadai nam ta ka first installment hadian bagi layo adim ngiladap ki circular syabaro ki MDC na kilang juki baro ki membari kila ayat ki terwa ke juki dan ni scheme ki ayu bikin dia apa juki te syo juga tang apa persyafi bahakan dekat 15 finance commission ki don atli ki scheme ke baki on ki tight but ki on tight ngasai pi asmul kata te haga tight ki bangilaban pedung ki scheme ka tight ke bomong gilaban pedung ya kinde ki ombam umdi mo ki ombam umdi pong ki jaga sajan bakam ter Hakan ni kata part ke don atli ki menta kawai bagi dia ban submit ki scheme ke bagi bat umam undi bat ke apa ke dia bat ini sanitation ni ki panchana kumta hakan ni kata ki don scheme bagi submit ki panchana haki school haki shnong kumta ter
But akan ni kebentar ka don kawai ka angka purchase. Akan ni pat ngila pan perung ye skim dingi ban tiet kali kit. Mo kata kadai. But na kalian ka antai pat ngila pan perung ye skim ke bedai bat ki footpath ki maran football ki jingpen bahai ki school makam ter. Te hadi bangila kot kini kapor bangil pan ye ki jing terwan ki MBC ngila yo hadu kumba arajar sospa san pinyo teli. Mo arajar sospa san pinyo teli skim. Kemudian kita lapha la ke jong ki jong sensi. Ngar lapha ki la ke jong sensi ki ha. Kemudian kini ki arajar sospa anyep san pinyo teli ki baket tup akan tait ki don kumba syajar sospa arsan. Padahal ni ka agak antai pat ngila penrung syajar atlet ski. Kemudian kentup ik footpath kita ke mana football kita ka saja baru kita. Ya baru kini ki skim ya upload akan taka portal jongka Ministry of Panchayati Raj ke bagi jongka Igram Swaraj. Igram Swaraj. Kamu dah penrung jongka lengkadam laga jong jongka lain kra laga jongka mairang laga jong pakem tata hal laga jong kita konsensi. Bahkan ni kalau simpor bahaya ni bangin perlu ini kisim. Kadang kalau nomor bakas state bah, keperking bah ke guidelines yang ke 15 Finance Commission. Ong nak mentah. Ya kamdan football ni nomla bat perung haka tight ski. Tight ski kamu tanya ke bat ya kalau jengkut di semua. Imla banyak mix kita. Bakal simpor kunema dan nak penjungi kim baru ni semala pan lebah takarkom. Ong nak kan ini pi nuksa ka wei ta bakam ya kalau ba mentang isna ya ka jaka saja ya dam ya ka apa ki lundun ne ki wa isna dam ka kan ba ka kan lang pada ka juga por namar bangi ice cream nam ta saja nyap sna ki jaka saja kum lagi sa itu dam ya ka kan saja syarul ya bersna ya ki jaka saja but hakan ni ka bentaru ya ka tu kadam kami kendro ya kadam ka ha ba ka wata kat bai ka jaka saja but ka ha ba ka sanitation Tegi babona pernah jungi ngia baklai katanya. Abi jika saja ngi penung lambat dapat jika saja. Bat nak kalian juga guidelines kam simla pedang ya kata. Mereka portal ke kentai ya kata. Tinggal penbaik bun bahagi bakum kita. Dia hadir mengela penbaik. Iki di barok ki araja sos pak san pinjau ki skim. Nila upload akan ke portal juga Igram Swaraj. Idon ki halaka jok mangilai. Tre atau tre kami atau online bagai guideline kau ngilihat online nila upload ikni barok skim. Dia baru kini ke skim dah dapat upload mentah dekat Igram Swaraj. Dekat ke babut nak tapat kelong. Dia baru kini ki araja sospa new teli ki skim. Baru ada sospa san new teli yang man pelong nak kumpul dekat action plan. Mo harak lagi jom ki skim ki berik yang man tahu kumpul ke action plan. Ka babut ke bangi pak nang ni kini araja sospa san new teli kelong dak kumpul ke plan ke. Mangingian ka KCDC ke yang nak mentah ke skim jom ki snok. Mo peace yang banyak cara kan ni ka Panchayati Menteri kami ini skim nambaki Panchayati kemudian orang nak kita basnong kemudian Siti Syarif Khan di nomor mangingim dan yang ini Panchayati nya ban sim nak mangi ke concern ban long nak kum kata institution nam tabarok je but lain tak ka sim or babat ublu di kini to nyap snaya tak action plan dadap snaya tak action plan yang ban ha menyo menjur naka sarkar kami ani naka sarkar pedeng te kata kadi ke bangila le but shua bangin yo ekani kajing menjoru ya ki skim ki barem ulo aji skim jong akwe akuat ya ban pendap 81%. Sila kadai penduduk kita ada katai nah ka ontai makapoi arfur nyo penyulap rako aja tikini ki ha hausnem arajar akuat akula jong dusnem but kani ka 15 Finance Commission kan no akan lain potret umat jong dusnem ajar pendiri ingin tip lah kasokar India karena menjur yang di sini. Nama bakal por patrit. Karena kita kerman bang ada upload agak portal dan kerman ba ilapan mereka di sini dan mereka kasokar India lah akan menjur. Apa jam mulai koi terima kemudian ilapan mereka di sini. Kadang kalau bang yemla ban rak syawipat syawi sang ban wan mar begini kita dan lap seven. Bang yemla ban rak syawi pusnal. Dan lain kasokar India akan menjur ini mo. Ngidan pak saya katakan bagi angka 16 Finance Commission. Kalau kot ke 15 kan wat 16. Yakin ni skim ke baru. In up ya guidelines angka 16 Finance Commission. Kemudian terwab ya. Lagi ni juk skim ni bagi belum no angka 16 Finance Commission. Dan lagi orang kerja kerban. Makili ngelewan cepat Delhi ngelewan penduk ya ke Finance Minister
Dia kendu ia ki Joint Secretary jaga Pastiraj, jaga Finance, jaga Ministry of Water, Drinking Water betul ter. Abang yang kedua ia kita kijing bagi ia kendu khatam abang yang perlu online ia di kiski. Lalu mengisi mangi ngilas guidelines to amang dia si online. Kamu ini cuma ada chatting isi online buat. Banyak kan ngilas terikam lalu Oktober juga sampai jelasan bat nanti kaya syai. Jadi kajing si juga ia di bill kita berapa dia kijing terikam jadi kita katakan dia bagi si kabomot ke bawah nyim simla complete na do pengisi ti ke isi rai ngila put dia dia ke trekam ke isi ber tam wan penjanai wan bahaya ke trekam jo ke 50 finance commission ha ka ba kini kiski baro ke bagi terwan ke MDC ke dai na ta kisno ke tha ke jo kam dai bagi trekam hani ka council ke jo ni hinde ke dai ta kisno ta school dan do bagi asyik palang bagi snapa chana bagi tan mo football ke football ke bubun ke ba la terwa de MDC ke tinggi sokman menginala ban upload di kini ke besar entah kalau menginstitusional serta ya tekan action plan bagi dan kejeng kerban ngila keren ru bagi officer nanti pada ini bagi menjur di kini kiski kena menginginyo pasang no kalau menjur no apa jong di financial year juga 15 finance commission kamu ngira apa rekam nata ke baar pak kelong ba bolong ipi ngila ya wan shani sha tali pan kerpat ya ka Ministry of Finance bahkan juru ya ka Pastiraj Ministry bahkan pelat no ya ka second installment. Kene ka second installment jong arhuai arhuas apa mo. Nilayo hau arhuai arhuar na kalang 15 Finance Commission. Snap kala ermak nani kalamang arh soklur life hulang. Tingka nam tau arhuai arhuar. Te haka hausan ajar saw kala pelat kanat klur kamumot kasiteng ni kanik arsa kalau pelaj ka haus nem arja arsa palayo petrika mi kiski mo bukan opinion tu kiski betul ya te ka masakut kadai setang ka second installment jong kani ka antai mo kepada ke pangila patri supat bagaimana support hari ke jeng dek jeng sedalia di menglia kendu ya ka minister kala batai yangi yaki guideline sebagai di buat pagi hari mengiwan dalhi ni ya buat ya baru kini kan kini doktor jeng kila trashitong yang balik yang kata audit online ke bapak Julia menur what office jung ejir ka syam sitam balik yang kini ke audit online nomor tadi ke berat rumah yang upload ya baru ke receipt ke cash book ke balale ke berat nabil mono ye footpath besan 2000 optional ka jong ke bil isna ye ke pugom rung yang optional ka jong ke bil baru ye gitu ki brochure ke receipt yang man scan upload apa online jungi kenang bak office ejir kan ye ke audit Arbana kalau simpo de ko office ji manle ko na je tumla maka de sistem ko tumla ngila le nu ngila pembe ko office ji ngila phone yang simpo dalhi ngila le offline audit no ya ale offline ku officer ji ji ula ban le audit ahli ko masitayo ban ngila ban pendap ji kata ngila yo ko audit report ban ai do ko audit certificate hadir ngila upload de audit certificate jong kan de ka khar klur mo bi yo office installment di menta ka Aksi kau punya tu IP ba kalian juga ministry kalau pelat ya kalian second installment kepada khar khasanak ka komut na kalian gejungi ngilaya wan sino ikibil ibaram ke bala pentrekam na di sistem ke berdap dan kalian juga kamu ia mencari ke development yang penpaw sungguh ya ka Sokar India kan tambe ke ministry minister of finance ke bala snap ke gejing like work gejungi ya ki officer ke prepare dalam kete central ministry kam tam ya kinong train gejungi itu if banle ban scan ya iwe reset mo hindi tang iwe reset ru iwe project habasna kat no ke jing he kan ro kat no ngithiet de bilat kumta ke don daru saw santli ki ki book ke bagisna nya baskan upload ki hat online kasim po de ki thog ta de ki busni bun banai bakin no jungi habas chongit adu sibaji abaje ni tang man pendiang bande yang de por bangin bu na kata kasar peneng dengan IQ di kilo try ke jungi ya ki chief engineer di engineer jungi ki bateri stop bak ke basukman ke dikatahi bala pelat ke dikasihkan instrumen nanta ka baar pat ka baar mo biang ya borok ki scheme ki ba deban lech ki pai ka mo de segi pai bak inungo ki ada panai musun job MBC bagi private prai March prai April ki don bulan rai ki mondam so ba ai footpath yangi so ya raban pen hai school tu ngele kita bak kita mong family ki don arajar tam scheme Bat kini lada ka menjur ka sabar peneng kini ki si kita yo keperluan sa ai no eko wata. Ka baar pat ka bede bat ka juku ju kini ki pri mo.
dan isnong ki ba pentri ki pai kana dan ru kepada pentri de ki local contractor ki ba su ya trai mon mala sa tau na ba yo bil kadi ke ji sha kata ten rai asuka banyak tu ya baru tu ki ba pentri ki scheme ki ladap jo ki ki MDC ki barem bangi ha banyak adu kembak hak lai ka sau tili ki bi mo kan ka file ka ba submit ki bil juki ha banyak lemba jong ki engineer ha banyak lemba jong account ha banyak lemba jong ki yang in charge jong development ha banyak lemba jong yang jaga finance ka simpor adu kumba khasan kan terus ni antara dia kita baru pat ke jong ki mengisyam mar banyela si pisa online ka ba on pimene on opta ya kan dia ke school ka beri ban penkai kan ke school la ai kerteng ha ke school bat ke school bat ha ban dia obriu uban pe uban shna ya kan ke kamera ke school te gila ai kerteng ni kishang ni ke school la ai kerteng muno ka ai kerteng ha ka work order ke ai kerteng pisok la so ai nu saya kata mo kat ba antara submit ikini ki bill pat banga nyaban pan ya ka account mo ya ka passbook jumpi ka account pat ka kerteng forward so la kemudian kamu banang kata kuno ka pada ni IP sublet ka account ni iPhone kemudian haban pentelai kita ru haban ong ye kita go submit kibil bangin chna no katum ka kerteng jong kapas bu memang ngithap online kemudian haban persyai kita berfak haban pandik tho ni MDC bagian persisha onu pi sublet berpol di ujuk pi cimpor bakum kita bakal bakongsan dia kalong bangi la pasti online nginem la bakal fuat bahkan bakala mo maka ike ka bangi siu ka reflect banyak ka online jong dari ikram suraj kenapa kasukar pernah ke ministry ke UI ini kita iding Islam dan ni kamdan kan ke jing tu jing ba bangin pas bit yang bill jing bill ke bangi tu ke bawan syanga ke mu yang chat development la kalong jong no ngam ju pe chilang ye no ru ni one bit ka ke jing one ke jing pendak jing officer jing bangin ai ka ni ka approval dan lenyo kan ai ka approval bangin pas sanction yang jing finance dan finance pak salai show secretary pak salai check account maka siu jing ki tinggal apa non ki bakum kita ke jing Islam mo di mampiang ji account ke di mampiang ji phone number bakam ter ti hadu bentahi ka ibil ki basa ki don tangkamba arf saw tuli gi tray ki bala kan submit ki bill ki baginang proses nak liang jangka departemen ke jongi nak liang ji officer jongi nak liang ji engineer jongi baka bill ke ba nak ni ki arf saw tuli gi tray ka bill ke bagi dia si kolong siklor arfolak san penjuja kan kata siklor arfolak sampai wajar ke bang di masih tambah kini kalau under proses kebak lapoi hakimi joki engineer bak juri ki officer ki jungi batang sedap ni supply no ya kini gitu tengah syukun syai ni kenang bamo ibu bon ki beri kila ya kon singi ba har mutar ngin ga skip ter rai kai nak lagi ke ba ile ke ba tam kini ka jeng pelaj ikini gibel kam syong hakiki ke jungi bade ba syong ga isi jungi temo mas nak MDC tinggal apply na bate rai ke skip ke geran ke bawah dan ke sokap play ngaban body guidelines ngaban biang ye di junta kambaro maka masak mentah kalong ba hadir bila dapat upload dan kata ke portal dengan tempat sih approval nanti dah sokap dan kang ba ka juga poru apakah approve ye kini ki project ye di skip kan buru ya sanction ba kana bangila ban ya kini ki bill di tai tai